ese umukazana kubana na nyirabukwe ni ikintu gishoboka? Umukazana kubana na nyirabukwe mu mahoro mwituze birashoboka? Burya ikintu cyitwa umubano kubera ibintu bitatu: discipline yo kumenya nyirabukwe, n'inyungu z'uko nyirabukwe ari umubyeyi, n'inyungu z'uko yakowe, n'inyungu z'uko imiryango yombi yashakanye iziranye. Yego. Consideration yo kumenya ngo nokorwa amabukwe data yo bimenya. Ko nukuri. Wadubishije. Ariko ibyo bigatuma abana na nyirabukwe neza mu nzu, abitsa amasahani barayamuhaye ngo ateke. Bageze bada gutekesha umukobwa kari. Ko bigoye kwa kwimuka ayimuka gasanga. None se niyo ko bukwe niba ari ku Runundu ugasenyera muri Texas. Inama zo ku Runundu zosenya muri Texas. Oya na rezo hari. Oya indari. Ni donc icyo shaka ko yakomeje inkwi zawe. Umutima wo kubana. Umutima wo kubana ntumukawushake munye ko bugo gusa. Habe no kubana nakagwa kawe mu gipango. Nakuzo guhesha kubana n'abaturage neza. Ko nukuri. Iyo uzi kubana n'abantu neza ni ibintu ni umutima. Yego none ko ni twebwe banyamurenge sinzi abandi twageze duhurira abana b'abanyamurenge 10 Goma tuvuye mu bibago mu Rurambo gatanu tugafata inzu imwe turabahungu batanu mwibwirana ngo witwane mugafata foyer y'abahungu batanu base batanaturanye mukiga imyaka 5 mu bana muri foyer washika mu kwezi kw'icenda ukamufata inzu ngo bacu bari inyuma bazoza tuzokwemera ko dusanga muri foyer nyana kataje mutaraturanye muravyibuka ayiwewe cyane jewe nigibuvira twagiraga foyer yacu itageze ihinduka tugasoza tukagira foyer y'amazu yegeranye y'abantu twamenyeye guturana washaka inzu ukamuvuga ngo mutubikira n'ingi hari abandi bazoyizamo abandi umuhungu akava mu bibogo mu Rurimba undi akava ku Gasha undi akava ku Muramvya undi akava ku Mutanoga undi akava mu Bibunda bagahurira mu nzimwe kubera ko bazi kubana. Yego. Wantegere uwanyu ifaranga zigatinda akagoma karyizo kujya byayo kuzogeza ifaranga zaza contribution ikamurengana hakabugwa ifaranga zitinda ziwe kuza mukabiza wakifura ishuri cyane birenze icyo kintu wacumbishije none wobana n'umuntu mutaturanye muhana ukananirwa kubana nanye ko kubyara umugabo ayaye Asante reka tugane iminota mikeya ku kantu k'umuryango ariko kameze nk'ikibazo yakubajije usanga abakecuru baviriya bashikino bakagirana ibibazo ese umukazana kubana na nyirabukwe ni ikintu gishoboka? Umukazana kubana na nyirabukwe mu mahoro mwituze birashoboka? Burya ikintu cyitwa umubano kigitegwa naho usange naho uhure n'umuntu burya kubana neza n'umuturanyi wawe umutima wo kubana neza n'umuturanyi wawe mwona abana mu nzu uretse mu muhana tangira donc icyo nshaka kuvuga iyo ufite umutima mwiza wo kubana n'abantu neza wobana neza nawe muri kumwe mu nzu ukabana neza nawe umuturanyi umukobwa utobana na nyirabukwe mu nzu n'ubundi ntiyoshobokana n'umunyakenya abaturanye uwananiranye na nyirabukwe ntiyoshobokana n'uwo bahuriye mu muhanda yego ariko umukobwa uzi kubana neza no mu gikuyikazi yobana na nyirasenge mu myaka 10 kuko kubana sico muhuriyeho n'umuntu kubana n'umutima wo gutahura kubana n'abandi neza dufite abagore wacu bageze abana nyirako agateka kajiwa bakamuheza ibirongora ngo akaza akabibika mwanyirabukwe kubera ibintu bitatu: discipline yo kumenya nyirabukwe, n'inyungu z'uko nyirabukwe ari umubyeyi, n'inyungu z'uko yakowe, n'inyungu z'uko imiryango yombi yashakanye iziranye. Yego. Consideration yo kumenya ngo nokorwa amabukwe data yo bimenya. Ko nukuri. Wadubishije. Ariko ibyo bigatuma abana na nyirabukwe neza mu nzu, abitsa amasahani barayamuhaye ngo ateke. Bageze bada gutekesha umukobwa kari. Akanga nyirabukwe akabona imwe mu murese sebuko akavuga ngo nimumwihorera kandi nyirabukwe nawe ntavuga ngo nateke kuko muharorose nateka aje gukomera bumuntu ukomeye akure yubake ejo nopfa ngira mwanje bishije yego nyirabukwe ntegeza mutekesha kubera ko mwanze arashaka kumwubaka kurya Yesu yavuze ngo ni byiza ko mbasiga nkagenda ikigira ico kibamarira nuko ngenda ikigira ico kumarira mwana waje nuko gutekesha ukakura ukamenya urugo Bishije ariko amagamba arashize ariko ubunyine ari mu gushakwa ntahitire mwa nyirabukwe agahitira mu wiwe n'ubundi agasenya atabanye na nyirabukwe ko bigoye kwa kwimuka ayimuka gasanga none se niyo ko bukwe niba ari ku Runundu ugasenyera muri Texas inama zo ku Runundu zosenya muri oya na rezo hari oya indari
donc icyo shaka kuba yakomeje inkwi zawe umutima wo kubana umutima wo kubana ntumukawushake mu nyoko bugo gusa habe no kubana nakagwa kawe mu gipango nakuzo guhesha kubana n'abaturage neza ko nukuri iyo uzi kubana n'abantu neza ni ibintu ni umutima yego none ko ni twebwe banyamurenge sinzi abandi twageze duhurira abana b'abanyamurenge 10 Goma tuvuye mu bibago mu Rurambo gatanu tugafata inzu imwe turabahungu mukaza mwibwirana ngo witwane mugafata foyer y'abahungu batanu base batanaturanye mukiga imyaka 5 mu bana muri foyer washika mu kwezi kw'icenda ukamufata inzu ngo bacu bari inyuma bazoza tuzokwemera ko dusanga muri foyer nyana kataje mutaraturanye muravyibuka ayiwewe cyane jewe nigibuvira twagiraga foyer yacu itage zihinduka tugasura tukagira foyer y'amazu yegeranye y'abantu twamenyeye guturana washaka inzu ukamuvuga ngo mutubikire n'ingi hari abandi bazoyizamo abandi umuhungu akava mu bibogo mu Rurimba undi akava ku Gasha undi akava ku Muramvya undi akava ku Mutanoga undi akava mu Bibondo bagahurira mu nzimwe kubera ko bazi kubana yego wantegere uwanyu ifaranga zigatinda akagoma karyizo kujya bya kuzogeza ifaranga zaza contribution ikamurengana hakabugwa ifaranga zitinda ziwe kuza mukabiza wakishura ishuri cyane birenze icyo kintu wacumbishije none wobana n'umuntu mutaturanye muhana ukananirwa kubana nanye ko kubyara umugabo hari uwavuze ngo hari ngo baba bibagiwe ko baba bibagiwe isano ngo bafitanye na ba nyirabo yes icyo nshaka kuvuga rero abanyabwenge bazi kubaka bakundaga ba nyirabukwe iyo uzi buremere bw'urugo uzushakira imbaraga mu warushoboye ariko ushakira imbaraga mu muntu ufite experience yes ariko iyo utazi akamaro k'urugo wandagere uzutesha agaciro warushoboye uzusuzugura warushoboye gusuzuguranya ko bukwe usaziye mu rugo ni ugutesha agaciro urugo wawe uje kubaka ni ukutamenya imbaraga z'ikigiye gukora ni ugusuzugura urwawe akoze igitangaza uramutse umenya agaciro k'urugo rwawe rw'ejo wahesha agaciro abarushoboye cyane ukabura amaboko atese iyo bigenda gute aka umwana waje nawe kera uba wamwirukanye mu gitondo mbese kwanganya ko bukwe wubaka urugo nukwanga inama nukwanga imigano n'udusirongo tuzosokera urugo rwawe kuko amagambo yose wubakisha urugo ni inama ukura mu babyeyi bashoboye kubaka donc nivyo ngivyo rero donc ikintu kiriho tugomba kumenya nta biriho ubu nyine bitigeze bibaho icya kabiri nta banyabwenge bariho ubu nyine batogende b'inama n'ababaye imbere ntibishoboka abo bari ubundi uzotandukanya amashuri n'ubwenge abo ubu nyine ni abanyabumenyi ariko ababyeyi bacu barubakishije ubwenge kandi ubwenge nibwo bukuru none tekereza umugore wagaze wubakira ku gisure cy'umuryango akubakira ku gisure umusinzira akubakira ku gisure cy'abasinzira umusamba akubakira ku gisure cy'abasinzira none ubu nyine urugo rwubakiye kuri stati donc phone ifuye urugo rurarara nabi kuko urugo ruri kuri stati barubishije nicyo gito buri mu kubona bari mu kuruzana kuri kamera bakaza kuvuga uko gwatangiye uko gwatangiye ubundi agaciro ku rugo kagomba kukwima kagomba kugira uburemere mu rurimi bwo kuvuga uko buruteye ninde uzurakara mbere turuzi abantu bose bazi Imana iyo banezerewe bazananirwa kuyivuga bazabura aho bayihera kubera ukundi barenga ubundi umuntu uzi uburemere bw'urugo ntazavuga ngo ararushoboye azavuga kuko afite ubwoba bwarwo ubundi mu gutanga ubuhamya ngo twebwe ngo tumenye imyaka 10 ori imyaka 10 ntabwo ari ikimenyetso cya experience imyaka 10 si ikimenyetso cya experience kabisa kuko umwana umaze imyaka 20 mu isomo rimwe si ubuhanga ayaye pe yarananiwe kandi azana ku masomo buri munsi mu gitondo na mugoroba donc gushobora ikintu uzuko kirambiramo gushobora ikintu no kumenya uburemere bwacu nicyo gituma rero no mu muhamagaro abageze bahamagara bose n'Imana bageze abanga bazi ko icyo bagiye gukora kiremereye ariko abantu bose ubu nyine bavuga ngo nimungirire kintu ni ukutamenya agaciro k'icyo agiye kwijamo urugo rero kiruza rwishimirwa uza rutera ubwoba urwishimisha no kumwibaza bagukubita inani nuko utarumenya cyo gituma abakobwa bari urubagaza bagenda banze
bakanarira babaga bazi icyo bagiye gukora ubu nyine bari mu kurambira ari gufata selfie gutya mu bukwe ibi mpawe simbizi nubwo bizomvaho ntaho ntayimfana yego ikibazo ca kabiri kuri ibi bijanye tucitse ca kabiri tumaze umwanya tuvuga ni ikintu kijanye turangiza amasaha yanje arangiye nico kibazo ca nyuma ikintu kijanye na divorce gutandukana kw'ingo hari ingo ziri mu gusenyuka reka tuvuge cyane cyane iriya iwanyu muri Amerika nahano reka mvuge muri Amerika kubera ko ziri mu gusenyuka ino zo senyuka ariko iriya ziri mu gusenyuka dutekereza ko bageze mu bisubizo bageze mu mafaranga bakanirwa gutandukana bari mu bukene ariko bagera mu bisubizo mu mafaranga mubafasha kubaka bagatandukana ubona biterwa n'iki burya gutandukana ko umugore n'umugabo si ukurara mu nzu zibiri ni no kurara muri ngo mudahujije mu mvugo timukaza mushakira divorce yuko umugabo yaraye mu nzu yiwe divorce irashobora guhera mu nzu mu gihe uvuga ukwawe n'undi akavuga ukwiwe barashobora muri Amerika umwe akaja mu wiwe undi akaja mu we mukavyita divorce barabanaga muri Kenya bombi bitekereza bitandukanye yego divorce yarahereye muri Kenya donc ico nshaka kuvuga ni kimwe subira bahito icyo nshaka kuvuga ni kimwe divorce ntabwo ari separation kuvuga ngo abantu batandukanye mu nzu umwe ari mu nzu ye umugabo ndaki yataha divorce ukudahuriza ku gitekerezo kimwe ubu nyine uvuga ngo jewe turuzi uko aba bantu bose bazarirwa bapfobya gupfa kwacu bara badivorshije n'ubwoko bakoze divorce n'ubwoko yego kuko ndi duhuje imyumvire yego so icyo nshaka kubwira ni kimwe misunderstanding yo kumva umuntu neza ukamwumva nabi mukabana mu nzu mutumvikanye birangana neza kimwe nuko kurara mu nzu zibiri yes hano bishije so icyo nshaka kuvuga ni kimwe narabwiye abantu babwira ati biriya tubona batandukana ni kaminuza ni step ya nyuma iriya ni step ya nyuma ndetse njewe nshima shima kugira ngo kubera aho kugira ngo mubane mubesha isi mwobeshura isi mwibwiza ukuri abantu kwirinda no kugabanya ibyaha nuko guhishuka ati ngaha ushana ni bitwabagamo bano bishije ngira ni ushana so icyo nshaka kuvuga rero buri bwoko bwose bugira structure bugira principe y'abanyamurenge ni ukwihanganira urugo kubera impamvu kubera inyungu z'ubwoko ejo nabwiye abantu ndababwira ngo kitugomba gupfusha abagabo batanu igakangara ngo dupfushe abagabo batanu mu mitango ngo nuturangiza dusuye dupfusha abandi batanu baraye kubiri n'abagore hano yego kuko bari abagabo batanu tuzo bari abapfuye mu minengo tuzo kubyara bari bagomba gusimburwa n'abantu bararanye n'abagore hano yego kuraro kubiri ko abagabo bacu 10 baraye kubiri n'abagore hano twapfusha abandi hariya babaye 15 bapfuye donc ubwoko bwacu tiburi qualified tiburi qualified yo gutandukana n'umugore tiburi qualified yo kuvuga ngo sibyara abana benshi yego jeje mbaje bishije ariyo mpamvu rero umuntu wese agomba kwihanganira urugo rwiwe kubw'inyungu z'ubwoko bano bishije nimba umuntu yotanga umubiri bakawurasa nawe ugomba kwihanganira umugabo wakunaniye akaba ari ryo bisasu byawe tagoye kurusha isasu ese kwihangana birashoboka mu rugo ukuzugira ngo twese abariho twakomotse mu kwihangana kwa badata na ba mama kabisa bano bishije tumvishije umugore wavuze ngo twagaza dukubitwa twaceceka ariko wa mugore ubu nyine ibyishimo byiwe nabuzukuruza rereye muri za ngoni pe nta kinazibuka ahubwo kandi kigutangaza nta mugabo ingo nishi zisenyuka saba kubisa abagore nugutongana gusa bagatandukana ubu nyine yego kibagikubitwa nugutongana gusa mugasohoka hari abakubitswe bihanganye simvuza ngo abagabo bakubita abagore kandi simvuza abagore bagomba gukubitwa jamais simzemera ariko ntihashogwa imbaraga mu ngo zacu ntihashogwa ingo mu miryango hashogwa mu bayobozi bacu twigisha abantu kwihanganira urugo kwihanganira urugo ingo kugira ngo udatakaza inyungu z'ubwoko
kuko usenya urugo rwawe ubusenye abanyamurenge kurara ukubiri n'umugore wawe ni ukurara ukubiri n'inyungu z'abanyamurenge uko umwana wari kubyara no kwezi warara ukubiri n'umugore kuba usibije umwana uzorasana mu myaka 20 Bineza gira ikintu uvuga ku miryango societe yacu kubera umwanya wawe taux de natalité ni nkeya ugomba kubiri hejuru ya taux de mortalité cyane donc turi qualified twebwe gusa tufite gusa ikintu kimwe twemerewe no kwihangana kandi birashoboka cyane ikindi kintu cyatumye abadivorce atabiwacu ni kingiki cyatumye amadivorce agwira hano nuko umugabo yabaye uw'umugore we ariko umugabo iwacu yari uw'abandi bagabo bivuga ngo nunakora amakosa barakukubita abandi bagabo barageza bajana mu rubuga bakabakubita agatinya umugore kubera ko yanakubitwa n'abandi bagabo akagawa umugore yari uw'umuryango umugabo yageze amunanira akabamenya ngo umugabo ananiye n'ubundi acafite abandi bagabo baje nibaramubanje yego ariko iyo unyine mu gushaka akaba umugabo we gusa agakora atazi baramubi banana n'umugabo akabanana n'abagabo bose b'umuryango kuko afite umwe ariko umugore yageze aza mu muryango akaza wa famille afite abagabo nico gituma umugore yageze abura mu mucura mu kagogo akaza gushaka muri mu mucura ku runundo abagamuzi bivuga ngo sindi uwawe ndi uwo muryango wawe nunanza namanyanga ndabwira barumuna bawe mbwira bakuru bawe nubananira izana data bukwe bampamagara umuryango bakwicaza mu rubunga bagukubita imponje umugore ari umuryango umugabo ari umuryango none ubu nyine umuntu ari mu gufatana n'umukobwa kera yasezeye iwabo bibiri yageze ivuga ngo ni byiza umukobwa azasiga se na nyina ariko ubu nyine umukobwa ari mukuru gushaka kera yasezeye bene wabo n'umuhungu yasezeye bene wabo urugo bakarugirwa babiri barusenya bakarusenya decision kurusenya ikaba yombi twebwe iwacu gusenya byageze biva mu miryango yombi kubaka bikava mu miryango yombi cyo gituma umukobwa yageze aho kanabiwa bakamugaruza inka nabiwabo umuhungu bagashorera yindi kugira ngo bongere babahuze imiryango ibiri none bari mu gutandukana bombi gusa wembi bari no mu kubaka bombi baje no gutandukana bombi donc aho bahuriye bombi niho bazotandukanira ariko iwacu bageze bakoshereza mu kirambo abagore bose bicaho ngaho n'abagabo urugo ruraremereye gusenya ruragoye gusenya umukobwa yaje gutaha bagiye kumucura akicarana n'abanyirasenge bose bakabahamagara bakaza naho nyine ni Bradishaw naho nyine ni Bradishaw ngo nyogusenge ni ijambo rya kera niyo Bradishaw yatsimbuye Bradishaw ubundi umuhuro tugomba gutaha abagabo umuhuro ni inama y'abagore bagiye ni ihuriro ry'abagore bagiye kugendera umukobwa inama ubunyiga ni Bradishaw yo ni baby ni Bradishaw siba mukuriya neza yubaka mu muhuro ni ijambo rihaba hari Bradishaw hari ribamo Bradishaw ni ryajora abagore bageze bahuriza umukobwa mu mbere bakavuja kumwigisha uburyo azitwara ku mugabo ubu dusigaye duhurira ku mitsima gusa twese n'abagabo na selfie gutya niyo guselfie gutya ushaka kuvuga ni umukobwa ataraho ngaho ushaka kuvuga ni kirero twebwe abagabo bagito bubakiwe na base n'abanyirarume na base wabo yego banagereye abagabo nyabagabo bageze bubakira abagabo mu kanwa none ubu nyine umugabo ari mu kubimvuga akasanga ari wenyine kubaka wenyine kandi nawe ubwazi ko ari imbwa amusore gukoresha iyo terme umugabo mbwa mu kinyamurenge biravuga donc umugabo gito yageze yubakiwe n'abagabo nico gituma igifu cacu cyageza kizana umugeni bagasaza nacubakiwe n'abaramubaza ubu dufite abagabo hano babzawe nabyo ariko tutazi ndi tubazi ariko barerezwe n'ijambo ry'abandi bagabo nibo banyamurenge babone umunsi muzamugira ngo basogokuru bari bipfa barabahanga biteye ubwoba badata na basogokuru bari abagabo abantu bageze barema bakarema ikintu kikabaho bari bararemye structure yuko nta mugabo warari kubiri n'urugo bibaye ubunyine tugeze aho none dore bihaye donc uwo bazura kareba aho duhagaze bose urabakinika bose urabakiya ntibokenera kubimenya ariko icyo nshaka kuvuga kwihangana biraruta byose icya kabiri abagore nibagenda baba mu miryango buriya hari ikintu baza bita mu kinyamurenge ngo ni imfizi yego imfizi hari umugani wa Frere uvuga ngo mukana Louis atayangwa mukana Louis atayangwa ahantu higeze kuba uruzi ntukahagure ngo hageze paraseri uza rugaruka aha hoze uruzi yego tukavuga ngo haguze paraseri ngo imvura yogwa rugatera rugasubira kandi rukagaruka
donc icyo bita imfizi mu kinyamurenge niko kugura iparasere y'ahantu wigeze kuba uruzi kabisa. iyo bakubwira ngo iriya ni imfizi ubundi imfizi tizi igenda buhera uzoreba umugabo wese w'umunyamurenge watandukanye n'umugore muri 98 biri mu kugenda abana bakamugarura yego ni imfizi kandi ibyo nibyo baremye wanubishije ni igisobanuro kivuga ngo ntawe ufite imbaraga zo kurenga urugero rwashizweho n'abasogokuruza kabisa. wanubishije uza wirukana umugore agataha iwabo ugatura ugashaka uwa kabiri ba bana bawe mwabyaranye bakaja kumuzana usanga bose urabafite. ni imfizi ntizicibwa amaguru bivuga ngo ibingibi tuba dukora byose tuzagenda iriya tugaruke tumenye agaciro k'ukuri kwa mbere basokuru bogaruka bohumi. yego so urebe ubunyine ubuzima tubayemo nubwo inkoko z'ikizungu ariko ubuzima bwa sogokuru nubwo inkoko za mbere ubuzima tubayemo nubwo iby'ibihingwa bya mbere bihingwa ku gikongo kuruzi bikera ku myaka 3 ariko ibingibi bari mu gutera inka tukabirya nizo ngo dufite ubunyine ingo dufite ubunyine ziri mu kudepansa cyane zigasenya vuba iza kera kwa dukora ubukwe bakabaga ikimasa kimwe n'urukorongo bazisaziyemo uziko bageze ibumbazi ibiri gusa ibumbazi ibiri n'ikimasa ubukwe bukarangira abantu bagataha naho ubunyine kandi abamara bakabana imyaka yose ubukwe gasingira rwikoti yatiri bakabana imyaka yose naho ubunyine bari mu gutera ivi bakambika impeta z'inoro bikanga kubera iki imitation ko turizi kwanza ubunyine muko umuhungu ari mukuza akabwira se ngo nabonye umukobwa kandi ngo tuzakwinkizi amatangazo gusa isi akazabona ibiko biratibuka umuntu yohubuka hari ibintu bibiri wohubukaho avugana n'uwanyu hari ibintu bibiri wohubukaho wohubuka kwakira icugabiwe kuko nticakuvunya wohubuka kwakira icugabiwe nubwo cyo bari kibi ntikigeze kikuvuna icya kabiri ugomba guhubukaho ni ikizoshira wohubuka ukagura imodoka mbi izoshira ariko umugore ntaza ahubukwaho kweri si icyo uhawe si n'ikizogenda ni imirere yo kubitekereza mureke tutandukanye none nuko dusoje twogezeje urakoze cyane Imana baho umugisha